sini sukla chon minister babu himot tongkhai ke nang sadi ang korpus sub division ni Hiranmoy Tripura ang no korpus di pramothani block president Mia Phashala Korbuk sub division ni Barge Dukan community hall nago party IPF tini joining soba hekeba bana salai ramani panda je songsa jakmani montri Shokla Charan Nuwati ani bukhate khlaiyi aro 28 family ni 116 vota ti pramothaya kare party IPF tini bana romo hummane abo bebak tatal hekeba fake joining ni program phonok jakha hanai tini Barge Dukan ni party office haba nago ti pramothani engai asoklai salai kha Korbuk ti pramothani president Hiranmoy Tripura abni logio tongo Bishal Dev Burma Purbote Poshimani Kodewani chairman kene abono khobimo 9 body 7 body ni lukurok hekeba adong rokbo hokpaika te manjaka saikhanarka montri Shokla Charan Nuwati no open challenge rakha Korbuk ti pramothani block president Hiranmoy Tripura je Mia Phashala joining program ang mani 116 buta thango mani abo tataya abo kubunyo phiawa abo ti pramothani borok ya bebak BJP ni borok se hani sai khana rakha tini nainaji chini mangkhuli ni bisingte khlai je joining agmano rögei Korbuk ti pramothani lukurok ba adong rok ba warrior rok tam honi saka je sabrumno nuguimano je IPF tini program hekeba bana salairom mani hekeba joining program ni yagulo phungai kheno daily no reply relaimani hekeba reaction relaimani tatal joining hanai abo busuk jora tongnai ba kubuida busuk bobo hoy abo nainadi chini mangpli hambai sung tini boire ke dukan party bisa ma supplement karon ge haisi miani je gotona chini boire ke dukan community holo je IPP ro je joining ni na ini samani aboni ti chung ma phaika chini o jago Korbuk ni block president Boromnang Hiranmoy Tripura sir te chini most senior leader Boromnang Sottom Kiran Jamatia te dui chairman double Purbo and Pochimni 9 body 18 members chung oro tini chung asobai discussion khlaika tumani himba mia kaisa sung saimano pura borigi dugano mung hamia khainani bagai pura social media saka borigi dugano ti pramotha bai thangbai kya actually bochini borigi duganni ti pramotha ni kos ko gya miao ti pramotha joining romani krei borok joto alkani phatini borok bono ti pramotha no si bung beri saka abono saikna rai sini borong nang sini block president bo bini hogno saiknartan uila sini social media no hambai mia kaisa sini borom ganang Shokla Charan Nuwati minister phaijak mia Korbuk sub division ni lands office kaisa udbodon khaibai mane pore kaisa chini BJP IPF যৌথ ভাবে নিনি Korbuk committee hall marti palpal solo kaisa borok immigration paimani pore borok meeting khlaimani borok ti pramotha bai thangka tai ti pramotha boiregi dogan purbo pochimni bebagno kerekha hnei samani obo total IPAT fake news tai fake message kai rimani borok abo belai chaya abo je thangnai rok je borok join lamani borjotto BJP ni borok si borok hai tatal sago ti pramothani borok hni ke aboni bumung ang kaisa ke sai khanai tini kaine ke thana bumung sai khanai borne mungkha je chini borigi dogan BJP ni borono bini bumungkha Krishnamoni Ochoi bofo BJP ni se tai 2 number hinke Baskomoni Ochoi tai 3 number hinke Shukia Ochoi tai 4 number hinke Sumil Ochoi 5 number hinke Jiten Kumar Ochoi tai 6 number hinke Uday Krishna Ochoi tai kwangma
abo tongo ang aso saka hinke bui khanagala hinke abo tai BJP ni je mondol president samani hinke barit boya boya সব কিছু পাওয়া যায় হিনি ছাগো হিকে বাড়ির বয়া বয়া সব কিছু পাওয়া যায় চিনি কবাই হিকে নগ আচুতুতেছে যত কিছু মানুষ হিনি ছাগো হিকে जोंनोखा চিনি করবক সাব ডিভিশননি যে বিজেপি नि মডেল প্রেসিডেন্ট সামানি আবো কবন খবরনি নগ তংদি তংতি বরক যে কোনো ফেসিলিটি মানে হিনি ছাগো মনকাই ফেসিলিটি মাউনো आंगो মানে যে মডেল প্রেসিডেন্ট ভাইস চেয়ারম্যান नि সিমিচি লুবলে borok si Scorpio gari rok nobo tangi paikha Scorpio gari bo paikha apo korbu sub division ni BJP ni borobo kahama saimano tai Tipramotha IPAT boro bebagno saimano ke abono boroni ke gore boya boya sob kisu pawa jay jomani chaya जों जे मियापुरो 14 परिवार 116 माने 116 भोटार abo thaman borno totally tata sawbar mini chini shukla charan minister korbo phaika hinke se bo tipralen manai chini IPAT tipralen ne bai chung choba khayu ni sago chini shukla charan minister babu angono korbo Tipramothani block president hoite ke angono sanai himot tongkhai ke nung sadi आं करबुक साब डिविजन नि हिरण्मय त्रिपुरा आं सागो नोंसोर करबुक यानी कि गुमटी डिस्ट्रिक्ट ऑल तिप्रासा पहाड़ी एलाकाओ फाइका हंका से नों तिप्रालेन नि कोक सागो आगरतला एसेंबली नि बायरेगो हंके नों तिप्रालेन नि कोक सागो फियाबा निनियमो बिल्कुल नोनो साबो जाने मिनिस्टर रेखा आंगाबो साइमालिया निनियमो मिनिस्टर नि कामिया सेबो पुरा नों मिनिस्टर मानखा नों काम के कok सादी एसेंबली वो हिके दिने बुखुक तमा चुप के तों एसेंबली वो हिके दिने बुखुक तमा श्री के तों आर के नों तमा तिप्रालेन नि कok तिसाया नों सादी आबन से उत्तर दिया न पाब्लिक न पाहाड़ी अंचल नों तामनि कक सा तिप्रालेन जों तुबुनाय थांनायो आगरतला शहर नर कक साका नरनां फोरोंनाय नर मिनिस्टार कथामो सिंधजय जमातिया एमएलए ताबो हिके ओमपीनि बो बीओसी चेयरमैन नरबा साबने खरां कतर साबने बासन चिरिखय सायमानाबो सासिबले नरना गायजा साना मोचगो सिनि एडीसी बाहेके तुइ फेका सिनि आगेनि जे अक्रारक बाहेके फाइट खाय जों मानि फेका आबर सिनल साना नांमानि नर सागै रेखा तामो हनै Tipramotha से सायाको ग्रेटर तिप्रालेन बाहेके मानाय इके नरक सादी नर तिप्रासा थांसानि और फाइदि ताय आं सानमो जताय गायसा सिनि विकास मिनिस्टार सिनि विकास मंत्री बाबू साना सानाय नंबो आगरतलाबो जखनते दिल्लीओ थाङै फिरबोय महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट आरो बायरेव फाइमानि परे न सोशल मीडिया साका फाइमानि परे तामनि साका चिनी त्रिपुरा राज्य एडीसी एरिया आरो चिनी बीजेपी सरकार तब एडीसी फाइका हंकेसे जों डाइरेक्ट फान मलपावा एडीसी पुलिस लानायनि साव नंबो सेम सुक्ला चरण हायनो नंग बाहेके साव चिनी एडीसी इलेक्शन नेखा नर आगे के थुइदि तम एडीसी इलेक्शन में कोनो फाइट खायबले नर कोनो साया नर वासिसे फाइट खायका नर लासे सिदि चिनी विकास मंत्री साहब चिनी शुक्ला चरण नुवातिया मिनिस्टर साहब नर कनै ट्राइबल न होयरानि ताखायदि नर न मिनिस्टर मानि चिनी महाराजा सेरबु चिनी महाराजा नर राजबारि फाइया हंकाय नर मिनिस्टर समया ताबु नरबनो तापौदि चिनी तिप्रासना ताथबौदि आसनो सागै आनि कोनो अरन पाइरखा जतन हामबाय।